taj deo obećanja sa sovjetske strane u odnosu na Jelcina je održan i dan danas postoji u Moskvi i Jelcin centar. Niko njih nije dirao, mada su izdajnici, ali to ne znači da jednog dana to pitanje neće biti ponovo pokrenuto, za sada je niko ne dira. I zahvaljujući što oni imaju te centare i mnogi druge ostatke tog liberalizma i tog sistema koji je bio izdajnički, oni, zahvaljujući tome, i dan danas imaju u Rusiji 5. i 6. kolonu i Sovjetski savez nije imun i dalje od sličnih izdaja, ali ne sa strane vrha države, nego sa strane administracije koja je većinom orijentisana idejno ka zapadu. Oni se bogate i opet se nadaju da sa tim svojim kapitalom će moći da budu jednaki sa zapadnim buržujima i da će biti negde na egal liniji, međutim to se nikad neće desiti zato što planovi zapada su otkriveni, njihov cilj je da razruše Rusiju, podele najmanje 9 teritorijalnih zona i da to više ne bude jedinstvena federalna država kao što je sad, već da razne države sveta kontrolišu određene regione, kao što su ostalom radili na Kosovu ili što su radili u vreme Drugog svetskog rata u Jugoslaviji. Znamo recimo da je Bačka pripadala Mađarima, Banat Nemcima, Kosovo Italijanima, pa su onda i druge neke zapadne sile delile te okupacione zone, tako je i dan danas na Kosovu postoje više tih zapadnih okupacionih zona i to su oni isto predvideli i za Rusiju današnju. Međutim, Rusi su malo mudri, a neću da kažem da se radi samo o mudrosti, nego oni su vidjeli kako je prošla Jugoslavija i kako je prošla Srbija, jer to je bila generalna proba za ono što žele da rade Sovjetskom savezu, odnosno budućoj Ruskoj federaciji, i oni se detaljno pripremaju za to. Međutim, oni nisu znali da u ruskoj vojnoj doktrini postoji opcija koja nije jako stara. To u nju je uveo gospodin Putin, predsjednik Rusije, i ona predviđa i preventivnu akciju. Da Rusi nisu preduzeli te preventivne akcije, danas ne bi bio Krim ruski i ne bi bile tamo one 4 republike, Donbas, Lugansk, Zaporožje i tako dalje, u sastavu Rusije. Sve je to zakonski regularno određeno, bili su referendumi, a neki postoje pitanje i zameraju ruskim vlastima što nisu već 1914. godine, kad je počeo Majdan, odnosno prevrat, nasilni prevrat vlasti u Kijevu, kad je Januković pobegao iz Kijeva, za malo je bio ubijen. Oni su tada i snajpera ubili 100 ljudi koji su nalazili na trgu i to je trebalo da bude početak građanskog rata, što je u stvari i izazvao taj građanski rat koji još traje, bar tako je počelo, i onda je počeo progon Rusa u Ukrajini. Oni nisu smeli više koristiti svoj jezik. Ukrajinske vojne snage koje nisu bile male, jer da podsjetim, Ukrajina je zemlja veličine Francuske i imala je negde malo manje stanovnika nego Francuska danas. I to je znači jako velika država sa puno ljudi i oni su imali moćnu armiju koja im je ostala od Sovjetskog saveza. Bez zvaničnih informacija o tome, Zapad je počeo od prvog dana takozvane ukrajinske samostalnosti da šalju oružje u Ukrajinu, da obučava njihove vojnike po standardima NATO pakta, tako da su oni pripremili rat protiv istočnog dela Ukrajine koji je bio ruski i kroz istoriju i po vrsti stanovništva koje tamo živi i kojim jezikom govori. Znači, to je ruski narod u svakom smislu. I Ukrajina se pripremila za taj rat tako što je tamo pravila strašna utvrđenja
betonska, gotovo neosvojiva. Sad ne znam koliko spratova pod zemljom i tako dalje. I Rusi su imali jako, jako puno problema dok to nisu sve uspeli da razruše i rasteraju te sile koje su bile spremne da unište istočni deo, napravi genocid nad ruskim narodom, kako bi povratili teritoriju i kako taj deo ne bi prešao na rusku stranu, međutim u tome nisu uspeli, kao što je poznato. Tako da Rusija se na taj način širi ne u osvajačkom ratu, nego ona, kao i svaka država, ima pravo da oslobodi svoj narod koji je tamo bio taoc 8 godina. Neprekidno su Ukrajinci njih bombardovali, ubijali civile, uništavali civilne objekte i jednostavno narod se organizovao, onda su dobili pomoć iz Rusije, pa su napravili neku opštenarodnu odbrambenu vojsku koja je dobijala pomoć, kao što sam rekao, od Rusije, i tada je to krenulo. Tako da ruska pozicija u Ukrajini je danas sasvim druga. Međutim, poznato je da negde u periodu 2-3 godine unazad, bio je decembar mesec, ako se ne varam, 17. decembar je bio, Rusija je poslala ultimatum Zapadu da traži da Zapad vrati raspored vojnih snaga na terenu u period iz 1997. godine. Zapravo, taj ruski ultimatum, odnosno ultimativni predlog je bio bitan za Rusiju zato što se tada već očigledno videlo da se tu ne radi o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini i da to nije borba između proruskih snaga i Rusije naspram ukrajinskih snaga u jednom opštem građanskom ratu na teritoriji Ukrajine, nego se tu radi o tome da se u te borbe umešava Zapad i da taj rat postaje međunarodni rat. On jeste i dalje građanski rat, jer građanski rat u Ukrajini nije završen i on će biti završen onda kad bude pobeđen taj režim i kad bude izvršena denacifikacija i denacionalizacija, odnosno demilitarizacija. Tako da znamo izveštaje, svakodnevno je to prilično dobro organizovano to informisanje. Međutim, uvek kako Rusi napreduju, tako Zapad više pomaže Ukrajinu